واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ala diga mo ga tibare kaloka Allah si ataynahu ayatina ana nakawko di manima mo e fala o cede ko fala am gun bawra ala bismillah ila samda ma banan nabillahi Musa ka wati akan nabillahi Musa da halaki tara warga dama kaga do ka nabillahi Musa na ga Musa na ga mo ko to ka jabari no ke una na ko tara ko bal am gun bawra amina ko le dima ka Musa na ga mo ko danga una to fleni aku Musa Nabiullah aku Musa ala kan dari mana ada segala dari mana kala deh ke utaran lagi aku tiba taruh surat dama war dama aku mana setara ke kala je ai setara ke kala je ala ko kaka na Musa kala ko Nabiullah Musa dari mana berambul bawa kila kata punya ka war bau dama tu ini aku mana setara kelana ke kala tu ai setara ke alamat yang dirala mohon na aku mafenya aku ni mafenya ko bajira ko ala sona do ko la mati kana dia sisa mafenya waru dama kan nege mana kana ayala la cencen kulu do ka Musa na ka mo ayala le nu fal do ka ba mana aka mo ba ko abana ka Musa na ka mo dana aselen kulu la tumina na ka bismillah azam ta kabe Musa na ka mo dana ni kan dia mo automatiquement ka abi ka ayala ka mo dana go balam lu daun dana koy aku setala de nin ne be ka baraka automatique mo ga soro ala ko mela ko ka ne sama ka da bisila ala ko de foko don na la ismul azam dima ala ka ma nyum be kana ke bulu kala di bulu kala ka ismul azam di chen go to ala kan be sababu فانسلخ منها ayyara woron ka bola فأتبعه الشيطان ina ko sagaba fosi ka ba woro la tugo wal masabi fosi ka ba woro la tugo mina bala ambul ba wora ko ay ala ismuna zan ke biri fine ka bira ka yara ya fini sama ka ba yara fansalakha minha ay woron ka bo ismuna azamna فأتبعه الشيطان kuma shaytana to ra ko sa فكان من الغاوين akara ma fi lele ولو شئنا لرفعناه بها ala ko nani ne ala dia la rafa'nahu biha ni ala ko ba qarata ni ismul azami ولكنه أخلد إلى الأرض ga yara de damera ka ta du mana ma ko yara de du masara ke yara de makorota ni nayi yara de du mana ta du mana su kan ni nayi واتبع هواه wattaba hawa durani du moko ومثله كمثل الكلب wala amdun bawura ala bi kan misalani bi akhassi al hayawanat ala bi kan bulu de kelenya kal kalbi abina ko bulu انتهى من عليه يلهث intahmila alayhi ni doni ni ga wulu ka ni ko sige yalla hasu wulu ba nembo أو تتركه يلهث ane wulu to ni ma buga ma ko yalla hasu wulu kan nembo ngone abe he ke wode yalla hasu yi bala amdun bawura ka raw to wala tena ne de bolen no ka bladi sele ba ko wulu to ko mena ko ba dala wonne bolen ko ta dala wonne bolen o de foto intahmilu alayhi ni doni ga wulu la ni ko le yalla hasu ba nembo aw tatruka wal man ya to yal hasu nen ko ni ko na ko bala ambon bawra karate nen bo mega bladi sila ذلك مثل القوم الذين كذبوا ya ko ko بآياتنا bal ambon bawra kaka majlisu ko dabo barawa di wono la de ko ke no mi sebeni ke dawa kama ala ko ismul azam dama fani sala ka ko ذلك مثل القوم الذين كذبوا ala ko بآياتنا ne mo ga misali mamun en ayam galan tiga فقصص القصص ya لعلهم ko senda muhammad baro bo mo ko yana la ala ko ne tafakkaruna mo ko se ka tasi to mena ti da bal am do ma de al ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ala ka acce bigaran dalena mo ko misali ala mamun yang ayam galan tiga ya وأنفسهم كانوا يظلمون wa anfusahum kanu yazlimuna ukunum farakunu yarakun to nyade ويهد الله فهو المهتدي ala imamin kanu de makandali ala kan kanda ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ala imamin filu de ma bone no yen ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ala go anyi dani ke jahannama ye adama dina son chama ne adama din son chama ne ala yulu da jahannama kono doni de kama ala do dan ko do jahannama de kono setana bola iblisa ana deum ani bonson deum de mbala ko la ala do lu be dan jahannama kono doni kama ani wa min al jinni wal insi wa ya kabila bala ya juj wa majuj
yajuju ni majuju lu bala gelen jon dana jana ma doni kama lu de bita muhammad mande ma wala harajo do alaka kalen kanna la attakhizanna min ibadika nasiban mafruha nyor dan siginen minan minen ala kalen kanna ma batalo batele kama kono tan bi kono to bita jana ma kono ala bi muhammad mande lu tamina yajuju ni majuju la otma kele mito otma kiti bi sorata ka ulu ni ko abu ko to ba yajuju ni majuju no bela gele mi do jana mo ko am fa dama de wonde do bana buna bo ni la bana do kraka ma do lahum qulubun la yafqahuna biha ala ko bisku mu bolo ti fam yeli kenai wa lahum ayunun la yubsiruna biha ala ko nyo bu bolo ti yeli kenai wa lahum azanun la yasma'una biha ala ko kulo bu bolo ti meni kenai ulaika kal an'am ala ko lu bina fa nema dabaw bal hum adallu ala ko to ulu ka filika junga te nema dabaw taka ala ko lu de ma sunu ne wele ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها على كتب السماء وبعلى بلوكان على ولناي وذروا الذين يلحدون في أسمائه أنا مغوتي مامون بي نونو بال على تقل لسه يلحدون بكان جلاك في أسمائه على تقلك على تقل لسه الإلحاد من اللحد يلحدون كاللسه دونك اللاتا yo anu uzza ko do to gal lese ka wa ala to gal allah ya lata bola al aziz ya uzza bola al mannan ya manata bola ulu da lasina yulhidina fi asma'illahi ta'ala abu to wala amena bona doni ba do fana be mun ne mutashaddidina mun ga ko kan kala ko sabar ulu ko ko lo jombe be do yina ala kan be sababa sayujzauna ma kanu ya'maluna lugo te ko lo jambala ko sayujzauna ka buna sara bi ma kanu ya malun aku bara dike ni mando saranya mana itu mau para deputi ga jumma ko aha wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi ala ko mimman khalaqna ananya wa mimman khalaqna banga dan fauna ummatun mandendo para banga dan fauna yahduna bil haqqi ulu bekanda le kata chema wa bihi ya'diluna ulu kala dirani chayin tubuni والذين كذبوا بآياتنا ألقوا معهم بينو يا آيهم قالوا انتقايا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ألقوا سنستدرجهم أمن ولون نجن كيلنوي من حيث لا يعلمون أو تمندو وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم على قام منوكا إن كيدي متين أكو ناني سرواتي منا ندبارك جبده أقول جبريلا أما مجلس مقام أمي دعوك دعوك مو كرنكرن كم أمولا ساموسا abin misi dama nga majirisula ala ke gela di nyina masiamu duwa ukai ababo na kolo mina ya rabbi ala ka baraka do na kolo ina ababo na kolo mina ya rabbi ala ka baraka da naka na kolo na ya rabbal alamin sawo sa bi majirisi tibitu ya matan yine ala de banga ko yayi an fana ko ni ma ya do ay ya rabbi ala de se masai amba ni na ala ka na garjege ala ka garjege tere ala ka na kana ala ka na wasa ya rabbal alamin hakaka insyaallah ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ألا يروا ما تفسير ما بصاحبهم من جنة وجنوا من سيدنا محمد يا رب فاتا له إن هو إلا نذير مبين ألا كو بغبال كما دو من بني ندو مدرو نانا مدرو القرآن عليه وعليكم السلام ورحمة الله قولوا لي كذا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ألا يروا ما فلك دوغلو سامبلو أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض يلا ما دوغل ما فلك كذا سامبلو دوغلو ما رفم ما وما خلق الله من شيء أنا على يفهمون دا وأنا عسى أن يكون قد اقترب أنا كوكيدين بيه هو عسى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجل كودو سيرا يرى وقت هيواتي سيرا أي حديث بعده يؤمنون أنا كبرت من دي قرآن كفوفي من يمنا من يد الله فلا هادي له من على إمام في الكندا باتو تيلا ويذرهم في طغيانهم يعمهون على بوتو في طغيانهم كيادا كنا يعمهون وكنشر ليل يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنما ما رجل إنك والله حرسنا أيان مرساها الجدو يرى أسبتدو يرى مرساها بمعنى أسبتدو أكدو يرى لا حرج جدو بسبتدو يرى قل إنما علمها عند ربي إنما علمها عند ربي أفضل من ما يرى لا يجليها لوقتها إلا هو ما شيء لا حرج جدو كيانا كاسا واتي ما كفرتا كاسا واتي من علىك ثقلت في السماوات والأرض لا حرج سنكو ثقلت أمر الساعة في السماوات والأرض يا سوا dan lahara jodo asanga akonye akubunye na agiriara sampulun dukolo ma wallahi
da harajo do sana لا تأتيكم إلا بغتة ala ko adina ma tundandela يسألونك كأنك حفي عنها muka sayyidina muhammad ina ka annaka hafiyun ana abu ko ba kalama ha mai ni ken kala do sira de fa iti se fe mina ni tarani ya fu ba ani ti se na e chogere en yo ma kala len ta iti se na wi ne ga to de da iti se da la ga kira ina ko ka annaka hafiyun se na ora ko da hara ko hal bi banaga fa ko mi ba kalama ha ko ma ala ya ki قل إنما علمها عند الله فيك أدرك على يرى ولكن أكثر الناس لا يعلمون كما سنتم بيولوتو دون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا أفو يمتي مرالك يرلن فلا نتورا لكم سكا يرنا فنسكا يرتورا كل على دبول إلا ما شاء الله ولمي على جاء ولو كنت أعلم الغيب أقول سيدنا عمركم وكنا أصلا عليه كل دولين دو لاستكثرت من الخير والله كنت من يرتايا هيرلا وما مسني السوء أقول جمعان كنت عليه صلاة إن أنا إلا نذير وبشير أنا كتير كافو عليه بعمل كبار يعني نسد يبا لقوم يؤمنون وما يمامون بينون بلمن يده والذي خلقكم من نفس واحدة فعلا دي أودان كبونين كلنا وجعل منها زوجها Akila afurum so ne amba hawa ko danga bo nin kelena liyaskuna ilaiha fa amba danga bisa ga basi ka amba hawa no fe tugomina فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما تغشاها حملنا فلما ينبها ودته كاي دوني ke kono na mi kono fege maniye فمرت به atemana ni kono yi فلما أسكنت دعوا الله ربهما mamna ni kono ina na giriyasa da'wa Allah uflai ala wele rabbahuma alam yuflamai لئن آتيتنا صالحا bayanti ala ni an son de nyumanna لنكونن من الشاكرين والله أمنا كبركة دبودوي فلما آتاهما صالحا ومن على يوسف دين من نسا جعل له شركاء فيما آتاهما stop فرمنا يا رب أنا ما كنت سكاب فلان كبركة على الله تفسيرنا كلا دون فا يعني سيرا أيوة ya danuru bina na sera ron na dole bijo an fada ma na ba hawa sira fla ka ya ko sira fla ka ya ka bara usmana akoro de ko tiwede da la jessa usma falama atahuma salihan manna ko la in ataytana salihan ala ni awsan din mana nana kunanna min ash-shakirina am tabaraka da ba dawi ala ya son din famna sawa kuma da guna sa falamma atahuma salihan mamna ala yan fadama nan baha wa ala yuson den mauna ja'ala lahu shuraka fima atahuma den ni bo lo ayu son den mauna o chama no musomam ja'ala lahu shuraka wa den nan kana fala para alaka Allahu akbar fima atahuma ayu son min aya fadama nan baha wa son den mun na de lu den chama no musomam mun na du ko ka kana furu nyama ni na den chama chama ni musoman chama so lu den nan fala para alaka ja'ala sirkan kosobe ja'ala ay demunu so o chama ono musoma ulu fla ja'ala ulu fla de fla ka ko yake alal apa munawa ay demunu so o chama na musoma de ulu fla de ja'ala ulu de fla ka ko yake alal ibnu do timen fe fata'ala Allahu amma yushrikun ala sanara ka ko ma amma yushrikuna amma ko amma yushrikani demunu barula fata'ala Allahu ala sanara amma yushrikuna buka fulan fa ala bismillah yorando mufassir kama so amma wasa ngeke anu do na dibara ka dola no ya ko abang ko tanne ka fulan ka fuya gen ka don nabi mona utman nabi mona ka ismail dumi memang ada beberapa kau dua kan mufasir dollarnya apa kota pada saat sekarang bayar pada kisi kita suruh cari jalan mai kele ada problem sih mana orang dia ja'ala aidin jamani musuman musorolu fla ja'ala lahu syuraka ulu de fla fa'ala fata'ala Allah fata'ala Allahu amma yushrikun ma ko fata'ala Allah amma yushrikana ma bote amma yushrikuna buka fla ka ya nene ba jiri la ba ada maju ndu ko ya rake ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhluqun ala ko yala ayushrikuna ubu flanga bo yake ni fenye femu mbi nulu ti dani ke fo ila ka soro lu yara danelo
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون سيكو يرى دم ولا أنفسهم ينصرون سيكا أبتباو دم سيكو يرى فانا دم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم على دوني ويلي كتاكا دم لا يتبعوكم سيكا تبعوكم سواء عليكم أعتقد أبدا جونون بدو أدعوتموهم أي أم جونون أنتم أي ويلي سامدون وعم أنتم صامتون والمنايا ودادي جونون تفويدو إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم على قال زمن ويلي من على تكلا أو يغنى أو فانا يغنى جون دون لوف أمثالكم أو يغنى بدون لوف أنا على قدام دون ديو فادعوهم فليستجيبوا لكم أي ويلي كوجابي إن كنتم صادقين ناصر أي تنتبوي ألهم أرجل يمشون بها على قويا سلمي جون نقول بتامنا أيوة أم لهم أيد يبطشون بها والما بوله دبو بوله بوروني كني بوله يوا أم لهم أعين يبصرون بها والما نيا دبو بوله بفلالي كنا أيوة أم لهم آذان يسمعون بها والما كلو دبو بوله بمني كنا أيوة ادعوا شركاءكم أقويا كجو ويلي ثم كيدوني فلا أكن تنظرون جابنا الدبادي فلا تنزلون أكن أنا ما كنا لكم كنا كنفوي إن ولي الله الذي نزل الكتاب أكون بيسبا هو لي على مي كتابو ديني وهو يتولى الصالحين نيمان كلاو بلا دي بيسبا هو لي على كاين ديني ولي والسماء بنيناها بأيدي أو بأيدي والذين تدعون من دونه على قابل من ويل من على تكلني لا يستطيعون نصركم ولبسك أو دمر ولا أنفسهم ينصرون سيكو يراكم فانا دمر أنت لنا كان في سليمان وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا على قولي ولا كتاكا لو تعمل وتراهم ينظرون إليك أكو سيدنا محمد يبوي وبيف لك كتايما وهم لا يبصرون وتيلك لو نيو وقالنا موجود كويلا ده خذ العفو وأمر بالعرف أكو خذ العفو كي يفهمني وأمر بالعرف كي يأمر يلك نشريا دون كوي وأعرض عن الجاهلين إذا كانوا كجاهلوا لا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أكو كنا سباد يسوع كبر شيطاننا فاستعذ بالله إذا تنين على فه إنه سميع على عليم دين من مساي على دين مساي إن الذين اتقوا على كم موبايل أكو مامون دي نونو سرنا على إذا مسهم طائف من الشيطان وفي قراءة إذا مسهم طيف من الشيطان طيف به طائف به يا سوا على كده إذا مسهم طائف من السماء نكون من الشيطان ولا نمنو فندو فندو كمنو ده طائف ولا فندو يسرا من الشيطان كبر الشيطان منو فندو كبر الشيطان كبر كجبوكا تذكروا هذه فيديو يا رب لا وإذا هم مبصرون سيما تشاهد يا سوا kwa islami mana ga tiwo jasa ibi filinga ibi konga ye kwa ibi konga sonu kwa aboto borina ha ibi sirai ibi katauke ga ibi konga sirai ibi segi ko ka ibi kata ala mawde ko to fle ni munu fando usoro shaytana na tazakkaru bisina ko sumani ke ta ko mubsiru no bi chen bi to ko aha وإخوانهم يمدونهم في الغي وإخوانهم أبو بلمو يمدونهم شيطان إلى بلمو يمدونهم شيطان بولو جدي في الغي في البانسيا كنا ثم لا يكسرون لا يكسرون أوتوكم لا يكسرون أوتوكم تعالى شوينا ولا ده بيدي دكادة حلاكي كنا وإذا لم تأتهم بآية أكو سيدنا محمد نيمانو ملكا بقول قالوا لولا استبعتها ما فرقنا أبوكو سيدنا محمد بقول يا ليتا كرن كرنوا قل إنما يرجع كرن كرن كابو يرجع حالي على ما جيما يرجع كوس يورنا يرجع شكر الله تا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي أنا ولو شوفوا بساقا أي سرد مكا أكتر مكا بسم الله إن شاء الله بسم الله قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم ني دسكنا فلان لي كابو هذا بصائر ني دسكنا فلان لي من ربكم كابو أو ما يرى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أنا كان دادي هنا مغير مامون بيلولو بيلمانيا وإذا قرئ القرآن أنا قل القرآن كرانا فاستمعوا له وأنصتوا ولا القرآن بكرانا هذا مدين كان يسير القرآن dalam al-insot alif al-badi Qur'an kalam to kan da sri kalame idade
wa ansitu fi kulomojo la'allakum turhamun wala salam sekatini na cukup mina ya sawa do maza maliki ni ne taka kakan dalwi ko ni na nasara almanu bi dumana do ko khutubake sigala ne tumangan dia sugala ka ko idi wilika raka gore shi arde al'anana har sakena mauna kana na kira ya rasul min baru sampai kira apa ta da bila ka ya sawa mo cukup ala kan da sawa bono واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا تجي ما ويلي يكون تضرعا دمك سلا اني دغلا ودون الجهر من القول كسلامك بني يكما كان بالغدو ولا اصوال سوما ان غلاك ولا تكن من الغافلين كان كما تنون دو امنا سيرا من السجود بي فتمانا امي سجود بي ناني سجود بي امنا حمودرا على سجود كون انا ني minta saja pola ya kan wala niana saja pola ya insyaallah dango ana hatu pala ali sujud be bagi ka hamidina ala akrab ma yakunu al-abdu ila rabbih as-sujud wala wa huwa sajid akrab ma yakunu al-abdu ila rabbih wa huwa sajid amut ana surah ala sujud wajib dan ana la sujud kama bismillah Sulaiman إن الذين عند ربك لا يستكبرون إن الذين عند ربك فهم بينولوا بما يرونه ملكوي لا يستكبرون عن عبادته ولوتو يربون الله بتلما ويسبحونه الله سبحان الله وله يسجدون بلغ السجود عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ini nama dunia ke global ni mau jangan insyaallah Suratul Anfal. Yang disuruh mana ni ya? Masya Allah, aywa, ama mudur ko jaga buram sodo pana boboko. Kuka dua ukaya, mi dua ukaya, Rabbi ala kahinan, ala kaya fama, ala kafara Islam, subela jeleka. ala kahina bomba ko bela jelenga ya rabbal alamin bitmana aywa suratul anfal amana dori la sambora suratul a'raf kana bana ka balmera هو حمزة أومى بالسجود في هذا المكان أليس فقيل له حسبك ما مضى أيانيا فدوم قصة حمزة بن حبيب الزيات أسري عارف الله بان لين يوي لا أكف أومأت أن أسجد ما تسجد بين يوي لا ألا يفعل حسبك ما مضى لا هرجو تكليفتي أبي عارف الله بان يمنا سورة الأنفال Dr. Adam Karambe ibuna munasabat dama minna suratul anfal ani suratu aywa araf tukuranya nakumin kama ala kambe sawabuma insyaallah tafadhal maka insyaallah alhamdulillah yanana munasabat di ambalma doyi amma jeli korona chamai tafsiru irado koi tafsiru duru tafsiru kitabu duru an yɛrɛ ka kariw filanan Al-Ustaz Muhammad Baba Kulibali a nana ni tafsiru 5 ye ala k'a kɛ k'a ka mizanu giriya ala k'a kɛ a dina sara ye nin majlisu in kɔni mɔgɔw kɔni bɛ ɲɔgɔn dan dɔrɔn ɲumanw de la don o don bɛ dɔ ka kuramɛ wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun ayiwa an b'a ɲini ala fɛ a y'a kɛ kun min kama n'o de ye a dina sɔrɔli ye ala ka nɔgɔya ye hami minnu b'a la ala ka hamu nɔgɔya n'i y'a lajɛ a kitabu a bɛrɛbɛnnen don a ka ɲi i b'a ta tafsiri don kuranna don a nana ni 5 de ye ka di waqfan lil majlis
وقفا للمجلس كاد مجلس ما على كاسرة وتولا فنقطو يرانك كما مناسبة أفضل مكان الشيخ عبد الرحمن ماذا يرى بروكدو كيان درام أي من يجرك أي كمن نانجي كم فلا كدروك بلا جريك دروك مفسرية هم جنان دوبالا هم جنان بالا على جنان دوبالا سمو سابين كه بل ما سلما يرى كي كهم توي كدروك بل ما وري وكروك بودينا فلوله donc dra abini ngona de ke sausa uka dugo ke usa de hamina ala kasra abin dia ala de anu ga ala ka pluma ke ala de pluma ke ay ke menan di kama flatto ambe bara minani ni ala fudi itana fana ji jalelu da ni sabe yo yo ba so shi tana fara de utmana abin dugo ke kalsa ala ka meni kella ala ka nan yoro di shi tana ba bara la mana nini ya kala nini abi do ka ya ala ka ya hamud la ala ka ya hamud la mana mete ni bare alhamdulillah hawi akala nini sabana ara ka datrike abi ni ka sokono aka fere ko robe ni ka sokono na darte akwa fargalino ta kalimena iba mako akwa ba ni na fa ka do ka abi do ka ala ka do ka ala ka masri kala ka so mana ya ala ka am na fara ala kana fitna nai kutman antara suratul a'raf amadu surah minadi kafara a'rafu ka udi anfal suratul makkiyah aya bide aya biwulula ani aya juru nyafina suratul makkiyah suratul madaniyah funa bora aya bisabana ani aya bisaba ani worona uluji ran makka ato be madina surawni parce que il va faut suratul makkiyah ou madaniyah surah min digira kiraka makka al fode makko makkiyah hal nasro aya do ba kono lolu digira madina surah min digira kiraka madina al fode madaniyah hal nasro aya do ba kono lolu digira makka donc am surah min al suratul anfal suratul madaniyah funa bora aya fulala aya bisabana ani aya bisaba an worona muna ni suran tura suratul a'raf la munasaba de bi amunasaba muye ni jatina ke sura minan tara la sisa ani nabi manchama ka kisa fa kono da anta sura nabi manchama utawa na kira ka kisa ma fa kono uli kama nabi man temele wulu ka kisa ufora a'rafu kono ala ye anfalu kɛrɛ ka bɛn ni kira dɔrɔn de ale kelen ka kisa de bɛ na fɔ a kɔnɔ o de y'a kɛ anfalu tuura arafu la ala ka hakilima d'a ma o shukran suratul anfal aywa ni ye anfal ko ko sura al anfal bi ma'ana al ganima na tara kɛlɛkɛyɔrɔ la n'a ye jugu kɛlɛ o ka nafolo n'u bolo fɛn min n'a bɛ segin n'o ye ka na so a fɔ de ma ko ganima fɔlɔfɔlɔ kun ti dun o dunni dagana kɛra n'a ka fa o kɛra n'a mandenw de ye n'o tɛ n'aw tun y'a fara ɲɔgɔn kan ani saraka bɛɛ kun ye kelen a bɛ taa bila tasuma bɔ sanfɛ ka na jeni ka taa n'a ye ayiwa an ka docteur Danbele karamɔgɔ ko k'a ma se ka sira sɔrɔ ka na Danbele jaabi Bamakɔ k'an n'an sigira majilisu la k'an ka sama dugawu la an bɛ dugawu k'a ye. إن شاء الله أمين يا رب العالمين. مقدمات ليلة القدر. ليلة القدر أمدا كمان سندو مم يالله مقابل إنك كمان سندو سوبي نما yang ibasa amana ke cukup ala bisa kaman sendو nama jira daulah anya min kalam kan nanyo fam o tamasan ha mau buat itu sini ala kan biasa bawang. Saya Lailatul Qadri era su kuma min bala ta ko kuma bina ne an kuma shegi na islama ya shari'a ko kuma bina ne an kuma shegi kira ka kuma ona wala aboji wala ala kan da sawaba wala bismillahir rahmanir rahim mal ghanima manden te manu ku te ghanima dun abta bla tasma bo sanfe aduna jini ka tanai saraka fana ku ta dun na saraka bo abta bla tasma bo sanfe kana ajene ka tawo de qurbanun ka akulu kunna
batu fɛn min n'i bɛ gɛrɛ ala la n'a ye ni tasuma bɛ bɔ sanfɛ ka n'a minɛ o b'a jira k'i ka saraka minɛ nka Seydina Muhamadu mandenw ala de y'a daga ɲini an bɛ saraka bɔ an bɛ tila k'a dun ala bɛ tila k'a minɛ k'a baraji sɛbɛn ye tuguni o kɛra Seydina Muhamadu n'a mandenw de nka masha Allah ayiwa k'an yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen sinsinna Madu an jɛ ɲɔgɔn ɲɛnaman don ayiwa donc an ɲɛna kojugu kuran tigɛra branché la batterie la wa k'a kɔrɔta voilà c'est ça ayiwa Sulemana nga tan بسم الله الرحمن الرحيم مادام الله تعالى تبارك ما يجينا تجدو الله وإنا كركر لين تجدو يسألونك عن الأنفال أقول سيدنا مولود بيجينا عن الأنفال كبو غنيمة ما لا أني أنفال كرفو دي غنيمة أيوة نمو تعالى كلا كنكا أنينا نمو تعالى كلا كنكا نايكا في فغابو كفمي سورك سجنا يأخذ مكو غنيمة c'est ça donc ala ko kiti de digi do fle ne ka fo mo koy ala bi no digi ko mo ma daga manden to yi ko mo sa karamba ko munasaba la ne gani ma daga kira de donc ala bi na de kira ma sisa ka ke to ko fu ya na kila to ko يسألونك عن الأنفال أقول سيدنا مولود بيجينا عن الأنفال كبو غنيمة ما قل الأنفال لله والرسول كبو غنيمة أنا نكتشدين تاي فاتقوا الله أيسرا علاني وأصلحوا ذات بينكم أني نجا أقول كلا ركرا كتينا أكاتي تونا فهم فأوي فهم نوكا سناكا سيريناكا سناكا هيجيناكا جايوا صحابة كبالا يا رسول الله أقول إسلام وساتي البين أني نجا akana so ani nyon cheka chenda islamo ani nyon cheko glali ko de kafsani anga batu nunu be rajeli wa ati Allah wa rasula wala aytu ko ala na ga chiden ko in kuntum mu'minin nasr ay mu'minun innamal mu'minuna alladhina idha zukira Allah ala ko mu'minu de mo wala mamun be ni ala ko fora wajilat qulubuhum udusgum bisra wa idha tuliyat alaihim ayat ni ala ka ayaw kalaluka zadatuhum imana abu jidi liman yala wala rabbihim yatawakkaluna abu jidi sama ala الذين يقيمون الصلاة مامون بي نوبغا سلوجو ومما رزقناهم ينفقون انا نيو غارجا فمنا ونفول الله وانا فقاتي اولئك هم المؤمنون حقا على كو تشنا اولود المؤمنين تشيرنا لهم درجات عند ربهم ودرجه بو يوم ما يرى مغفرة ورزق كريم اني يفا اني غارجا بايده كما أخرجك ربك من بيتك أبينا وسيدنا محمد إما يبوي كسونا بالحق نيشين وإن فريقا من المؤمنين لكارهون قلت ما كل سنتم به مؤمنون لكارهون أقول بكون تجادلونك في الحق أقول سيدنا محمد وبكي سوسيتنا بعد ما تبين أبانينا نقول كأنما يساقون إلى الموت إبيك أفوي تقول من كذا كلا كاكيرا كاكيكم وبيك سما كتاك جهاد سيدما وهم ينظرون كسو وبيك فلده وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين يا سوا غزوة بدر وإذ يعدكم الله حكما من على إله يريد أو إسلام وما إحدى الطائفتين العير أو ماذا أو الشوكة وتوا ngoni ani ngoni nda ni flade nyoko be badri la karak de marchandise tigu ule ngoni nda mun dara ko tuga marchandise lakana ule ngoni ako ala ila yuri Sayyidina Muhammadu ma min groupe flag de la kile ñew dima imma al-'ir wa imma Quraysh imma nga jama kulu dima Quraysh jama kulu dima wal ma ngoka commerçant unuka na kulu nuka fambe dima dima do ngari islamo wuru alle ya do min kadi ba do abo chogo de la ala ya ko akodi وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ومن على إلى يريد أن يكفر جمع كل إن دولا كلين أو تاي
تودون أن غير ذات الشوكة أن تكون لكم أو سلامو باكانو تكون لكم أو سلامو باكانو نغونين دا كودا كاكي أو تايو كورو جمع أو مغو مرساندس تقول نوكا مرساندس دي لا ويريد الله أن يهيك الحق بكلماته فأنا بافيكا تشينكني تشينا غكما كاين ويقطع دابر الكافرين أبسورة كافرو كنت كده سبحان الله الحي القيوم لا يكون قرآن ما تقول ترى ده بينو أيوة أيوة هذا ويريد الله أن يهيك الحق بكلماته على ما فيك تشينكني تشينا غكما كاين ويقطع دابر الكافرين كافر أبو لوكوتيكي ليهيك الحق وعلى تشينكني تشين ويبطل الباطل ولو كره المجرمون هندو جل رجل متوما استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ni masi baba tan la ulu be ala ka dana ko no ta ko kan gelen bi ya abo ci ko de ta daga ala ko de ba ko mo na ni di mo ka mo do datu ko e dana ya ka bale ala yo وينزل عليكم من السماء ماء ala idi din da ko sangolo la sallallahu alaihi mo ko be jila di bu kanga bo ni ron tenjen do se ka bo ko sembi tanga sembi choro ala idi din ka du ko gere donc umago bi dila u yara ko ku yara sania du ko fana gere na o mo bolla saka bole du ko kana keleke ليطهركم به ولا سأل بسك أو ثانية نوي يذهب عنكم رجس الشيطان شيطان كشوف أبو ولك أبو أو كنتوني وليربط على قلوبكم ولا سأل بسك أو دسكم بسكي ويثبت به الأقدام لك أو سون سبتي تقولي إذ يوحي ربك إلى الملائكة ممن على يوارك كتام ملكوما أني معكم فثبتوا الذين آمنوا كفننا أو يوم في يا سوا بدر الدوم ما جبريل على ميكائيل ولد جينا jalam gu nera mu man kilim funna o kama ka jalam gu meleke ka to fili ka ta ko fe ni ka ila ni meleke sama duru jibrila na ka meleke sama duru wala do ta de musawwinina sankulo fana meleke mu digina jalam gu fi man de kumbula wadu ko yo musawwinina u kama senle nu ka jalam gu fi mo ya sawa aboto wala kara sahaba dole mangamme kabak ke budu mangamme kasinga yoron daira do ayame jibrila do ka ko hayzum kara ko kera kuma ne pamde ko fano do ka ko hayzum okudo ko jibrila ka sole to ko hayzum ko jibrila do ka soyi kara ko na ko hayzum okudo manaka hayzum manaka Aizuma ngata widi gula naka delegation di jikin toy kana do ko la batri do Allahu akbar ya do kala ka wala dito ko ni mankanti do gola mankanti do gola ba maka da sabo نقول كيف قلوب الذين كفروا الرعب هكذا أبغى كلامي مثلا نقول جو كلام
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب قصة الدراك ورابي فاني مالا الله كان بيسا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ألا من أسرائيل كريم وغود سكنا مامن كافريرا فاضربوا فوق الأعناق ألا أيو كون بوشي واضربوا منهم كل بنان أيو كان سانتنا بوشي ألو بلومون ياسا ملكو من ملكو كاتكلا كتبودي فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ملكو كمبو بوشي بلومون ديون دينا بعد ما دي سير لين كاتي نبغى الموديل بيعلم كيف ما نسا الضرب بالبنان كلون دي من هذا itu tak cukup dengan itu, mungkin bukannya bisa keruhula. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. Alah kapunya mah orang nak kecil sosok. ومن يشاقق الله ورسوله. Memang orang nak kecil sosok. فإن الله شديد العقاب. Alah dia nak jabat jalan sendiri. ذلكم فذوقوه. Alah kapunya mah ayah nenek. وأن للكافرين عذاب النار. Alah kau jangan betul Allah jawab kafirui. يا أيها الذين آمنوا. Ya umamun liman yara. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. Naya mohon kumem mamun kafir yara ukele jama buka fofodana. فلا تولوهم الأدبار. Akan boleh kau kau dalam Islam kau boleh ni kalau kena kata wallah yom azhar min akbar al kabair. Mun ga boleh du ko dir mu be Islam ga boleh kalau kena kata. Tu kata sela haram do mani jadi wulila boleh dere ambo ko ga bukele. Allah ya pan Quran ko mo do be wa minhum man la yubaqi anna. Do be man sabara sirila wa trawalla ka. Oi. Ka am sabara sirila. Bu to la ko mo ko bita ko to ka kara to re kwanti sirado. Ibi sirado. ومن يولهم يومئذ دبرا. Alah kau ni mamin bola ka ko do. إلا متحرفا لقتال. Boleh dibayar mina illa mutaharrifan liqital nakira dengan baik kata kala kirefa do bien. Itu politik lah kata kaya itu mi ibon to do ka singa singire tur la ki jugo kumba ka singa apa kata. Ulu ti jate boleh fe. Ode mutaharrifan liqitalin. Ye jangan baik kata kelama au mutahayyizan ila fi wal madu boleh kata renfort ke ila ibi dambe kata guru doma o kan bebe aha وقد باء بغضب من الله. Aku dah isi dengan punya kamu alayo. وما هو جهنم. Ibu orang jahannam ya. Atawalla yumazan. Selama kau buli. Kalau tu, nampu ya belum dah. Kalau kau tak mahu orang jadi orang itu jahannam ya. فلم تقتلوهم. Kalau kau senang orang Abu Farah. الله قتلهم. Aku ngani ala dia kalau kau pasir itu dari sawah. Ala kalau kau pasir itu dari. Aha. وما رميت إذ رميت. Aku wama ramaita Sayyidina Muhammad emak kerunike. Iz ramaita kuma Nabi kita kerun kerun. ولكن الله رمى. Ni ala dia kerun. Ya sawah. Udah jemai. Wama ramaita iz ramaita. Walakin Allah rama. Kira dia boleh apa bugurila. Badr itu aku syahatil wujuh. Ayat kerun jauh jadi kena kabadri kena kafir lah. Jangan dona benyala. Jangan kau keluar kau belanya tadi pula tangannya nama menegakkan. Alah ko defo bulunya fakilin cence e ko kiru o kaddu no nyana wa mara mai tay ko makiru ni ke izra mai tat mamne ni ke kiru ni ke walakin Allah rama ala ya kiru ga du nyawla e te bulu fakilin nya bulu nya fakilin cence o se ka do ma ba kilin nyana chugudi sere ko kilen nan ala ka kiru ni ke aha وليبلي المؤمنين من aha aha Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anga cewek tu kau kalah ni lama, mana nak berbarita. Kau berbarita ni ayah ini. Dok bahasa benda kau naik barita wajib ni mah. Susah ni sih. Ayah fikir mana ini dah ayah dah budu ni labang kumbul kau buat hati ni. Wallahi. Jem. Garuda dulu kumbul abina. Kalau orang kamu foto, orang labang itu dah kena belum. Kalau sampai salah lom. Akium biar hari ni. Muka muka bana sembe mah. Itu yang kau dalam mana je kau kakak itu tiba pada ke bidaya muka ini. Anda betul. Wadah tu ni nak. Kalau sampai salah lom. Wajib salah beli deh. Aha. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. Allah tidak mau menu jarabi kau mana? Inna Allah Sami'un alim. Alai menin masai, alai danin masai. Zalikum wa anna Allah muhin kaidil kafirin. Abunya ma alai kafir kad dabarin la kubai.
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ala ko na ye dalil ñini ke dalil nana وإن تنتهوا فهو خير abu لكم mina na ya dabla ode aw ma here وإن تعودوا نعود naw sey na fana bi sey ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ala ko jama kuluta aw kari foila ولو كثر hal naw chayara وأن الله مع المؤمنين ala ka ko me mu'minu mare يا أيها الذين آمنوا ya ma mu'min liman yara أطيعوا الله ورسوله ay tu ala na ka kiden ko ولا تولوا عنهم وأنتم تسمعون akana ko do ga bo lula ka sawabi menike ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا akana ke mo wonyo wona mamunu ko kanyame وهم لا ka sawabi يسمعون menike إن شر الدواب عند الله ala ko tama fen son toroma ala yoro الصم البكم الذين لا يعقلون ako de kafiri wal kafir inna sharra dawabi inda allahi huwa al kafir summu al bukmu al ummi tabata dulu kata ala kira forma ako tama fen son toroma ala yoro de kafiri aklo gerenen ati cheme bogodo adat anen sega chemko allazina la yaquluna kullu yawma mamun de nu ta akliso ya sawa do daba ko adama den fana ko daba kullu ma yadub ala al-ardi afa balama daba wallahu khalaqa kull dabatin ma ay ko bana ta tama do ko ka yadub ala badan ka bo jibila awa ko min man yamshi awa batni ومنهم من يمشي على مدين بوي من تاما سينفلا da wajen a suka fa adama da makon daba da kwarai kama kan ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أنا على يهرا دون كافرون أبو كذا شيمة ولو أسمعهم لا على يكذا شيمة لا تولوا وهم موردون والله أبو كذا وهم موردون أو بلا منين يا أيها الذين آمنوا يا مؤمن لمن يرى استجيبوا لله وللرسول أي الله نكتشدين كقول جابي إذا دعاكم لما يحييكم يا أول كذا فهم من بعوني نما ينو إسلامي دي بعد ما دين نما كافري سوري واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه نمي كجوي كاكا بكا بعد ما دين بي على بيدو على ما دين أدوس كنت ناكي نيكي بيدو ما نتوكو على تسا وأنه إليه تحشرون من أخوف الآيات في القرآن إن الله يحول بين المرء وقلبه على بيدو نيكي أدوس كنت نيكي بسرعة تسا ne jate mineke o ga fa adama de ko dugu be ka dokala ko dugu fo fe be dokala adama de ko dugu be doro to minin fi mani de ke dusko na fara do ka dusun da to de kala barrana ala qulubihim dusun da dura maka mu yaksibuna ka tawu ke da bare ala to so ila dule ne ke be chen sira ta to bi le ala to so ala ya ta du dusko ne ka tu bi ka se ka ta le ala no amu to bula imana de son ta to ki ba ke atike ani nin san an sera nin tafsiru ma nin ganga ka asanta an woro dutu adam karambe ay bisa dogo kuto kala na isi ba kala ni lo kunje ka aku dise wa qur'ana ni plane ka ku qur'ana para ka ta bude ka te bulina karama ala gani hakli ba ke sala hale bi ne kirada ni barona doro asna ko ummi da ku de ka jira ala di do jona de sun ta ko nabi ma karami sai ما شاء الله هذا الولد اسمه محمد أطول محمد كل ولد جمانا دينا donc ada mandu kalandum de fitna tuado ni tarara bu jamana na katara bu ire tuyi tudola nala ma hakli ma dima iba miro ka fofo dina ni arabu tadi do bi singa burti dro ta dina tara ma fofo donc alay amma bo wushi tara israbu so ni balma ken kasa afana murutira tan tuina ma al asaf wa sura jafara kala na kosere ma murutira na fa ngono fana bi tuumina ati siri ni aka kuma kan do mai ira ta do ka fo madrasa de ra so kan fo hal ga kire da muke aiwa dan chukrobo ya wuli ka siri ko ni ga chukrobo mu be wuli wuli ka siri kala di kan doma ya siri mi wati mi na masa ya sa ka siri ko ka do ka fo la di kan na yin nobo anana wulu di la sa ko ka bi siri wa so bana ya so akulla ka bi siri amanya na ka bi to ka sira tisi
aku kala ya ta daga silfa bisa Allah ya isa masih dona turu daga sa silfa ya la sa fala ya ta kalfanda Allahu akbar na ya fuju mina adama de bitide ni tura kujugu ibe do la dondoni ni ma de kujugu la ni ma ma de kujugu la na ni biga mbala wala de mina junam eske ma de la ni ya folo yereke ya na ya ka ke fola to ga siga nene no kujugu nke sisa an yattana alayhi an-nas ya na ya folo ka yereke lafiya ska bi ka kuna a ne de no kujugu ka ne de wala folo do ne de ni kujugu in kaka est-ce que ne be se ka nyedo kar salad le ka fo ne de aka na folo na mara wala ne de tara ni tigi no fa sadro abanana est-ce que ne be se ko tigi la ge a shan folo ibaye fen chama de benala mana ka shan flana na i toro mi soro folo la to soro flana na ke sabana na fana ko to i toro mi soro folo ni flana na atu soro sabana na abete ni sa i jarabi na geleala foka ta ke ni ma ke ile tilafa enye ti ile bele da enye ile le foka cho abete ni sa ala ka ki show ma ala yango anga do ala bido adama de na diskuite ya bulu bainal mar'i wa qalbi aywa mudiru fana bina misaliya do da manen kadiya ina insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ana ga hanya ga mo sai bo sana. Ba bi ko na kalama. Hanya ro to ndo ki. Ati bi ma hati bi kaji. Famya bala. Ni ko ma ga sini ko fi. Ne bi ba ala bi balala e bi joni ko za le bilala wa. Ala ma fi ko fawaidu lil musalli. Al bi wole ka to sini ma ko bone be sen lawi. Anti sini de ne ko ko na ga ma sen abada karamo ko paro de du asili ba ko do gundo be ak jangere ka ni ko suban ki be amo be ne wa hal ba mo be hal ki kala abu so ala ka ngi sama ko ala ka do ana du su ke aiwa mudiri min fotani akoko ni o yɛrɛ kalangi ɲɔgɔn dɔ de ye ma a b'a kan fɛ kɔrɔna a y'o ɲagami k'a sago dɔ a la ko fawailun lil musallin hali ni bɛ kɔrɔna lajɛ o ko fu yɔrɔ in na quoi mamnu i tɛ se ka jɔ yɔrɔ in na أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يبيع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين كالجنيرين تعمين يحرم حرام كم لين شتنا يفلون على علي ببارك راني من سيسا هنا بقول ما هو نواس أكمل تبتو غني نونا بيك هكذا أما بقول فعلى دبابو قرنا قرنا فويل للمصلين فعلى ما هو فويل للسكارى الله أكبر هذا فعلى بقول بنابي سيلبو ده فما بقول بنابي دونيناوي أبي فيس كان فاسقا ولكن ما سبب من شعر هذا الشافعي أقوات سلاكا nauye ubeno na ku tumame na uyo buru da foshi konna na kata popini do yani popini mbo asiben baka ya rab in azma dhunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam in kana la yarjuka illa muhsinan fabiman yaluzu wa yastajibu al-mujrimu ad'uka kama da'awtani kama amartani fa idha radadta yadi faman dha alladhi yarham ما لي إليك الرجاء إلا الرجاء وإذا رددت ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء فجميل عفوك ثم إني مسلم أيقول لمن ثم إني مسلم شفيرك سلاك أقول الإسلام دي أنا نقول بفوق الإسلام دي مچني ko de ni no yo ta korna aya do ta korna be ma kan da tugo na do fa na fili ke to kai ako ko sa koni ani fana yore de ko kuma madrasa den do de domi
ko mo ko kama yere madrasa di do ni don ko ala re ko kulu washrabu ko mafuluti ya ko ko de ko fende ni fende ni fala metu di shitara bi filina ida ala ka akli madama Hamada aiwa masuma ini amala jadi abode abokaji ati bo jadi dade amana babu boni ibaloni dulu ni oro do wala oni kira wa marasa di melu bana nu ye famel soro nu belaga famel soro ni ma shiba inde bo ni le oro na marasa di melu belaga maga dorba amadon soro foro mais jiga baka awa ni ma shiba inde bo o ma kuna wo do le wajibu amajibu alaka na bo kana do amodo mi mo do watida ale fana de kutugal ne altuga ko altuga ale fana tu ayo de kala ko do ko na ho abe aya do ko do ni altuga wala tarkabuna tabakan an tabakin tarkabuna takadu ko do ni ko fa ani وعبا وفاكهة وعبا أبدو فوق كنا وكم يلعبوا فيفا هو ما من أبد يقول تلو ما دفوس إنه مولي أكو ده أكو بارا أكو أسأل الله أن يجمعني به أن يجمعني له به أرضا ko abi ayafai mo ni usuludo de amma budi no ko asalullah an yajma'ana abdun asalullah an yajma'ana abdun ko ale ala de ala kale ni dogol do kale ni kay fara yo gado ala da ke ulula yozoro kene do ka aya kuma kuba do fo umaru amara bi fawqila kuga na ko mu ya bla do do ko do ho ko da ta ayo le tala kuma ya ro kuga su yasi aya sora ka bu ko ulula ka bu lula ke delige kuma sora na ti ako shi ya ba bola aku ya anu aku ambil mobil aku siapa balik guru kakek bola malam ya ulu ya makanya ya tak tahu sebab orang yang orang yang ada buat Masyaallah. Aywa Sheikh Ahmad Usman Traore wanaye munasaba do dama ni joro inda kapo adama de ki kolosi maju ko man donc ya fa Sayyidina Umar ka wati la Sayyidina Umar yo la dabu otuma ayo fi saude ayo lu de jafanya insyaallah amara islamu halibi ana hakili taala suina lailatul qadri ala ira fa insha Allah lailatul qadri khairun ini mama ko isore adnya daraja sambil saja ini sama kalau orang ko baraji tak dima aw de duma dawi munu metaji duma ala de ko khairun min akaf sanui ya tadi dana mai beraja man mana na me advar man ja bi hasanatin falahu ashran al sambil saja ini sabaya ne ka do ta ke sanke me segi do ta bi ke miliarat sinin ala baraji duma Allahu akbar lailatul qadr ewa ana duwa ka do dura da mata ga ban bamako ay sama ka kana lailatul qadr la insha Allah kana duwa ka ne duwa ka ay abun na fulu na ya rabbi ala ka baraka do ala mamunun be ne ala bulu to wasire min al utaka makan horo nyalew ala ka fara wulu chauka ala ka fara wulu chauka lailatul qadr joli afara de imanan wa ihtisaban abi joni bulana fulu abi joni naflay abin joni ni maya chaman keli ikan ni maya chaman ka kono ana hakili to ala de
aya anya bi kene tugola ben ga jate mi ne tugodo ayo na ja ko sama de mana hamu bi da yin na la amri de amma na ko don kala ta sen dita tumana lila kul kadri shina afode mako sawqul makadiri ila al mawaqi kala tiro sama udajuru makatab la tayawla wala bi kashina malaka bi diga du ko fa tew on da ada ko lela kul kadri ko de bunsu al qadr bi mana de al qadr bi mana la tigay aram kan wa man qaddara alayhi rizqu man ga tay de buna kadure debu ne mara ko bina ka dugolo debu do la jira ka ko re do donc jurla bi digi ani mara ka kana dugolo ka fabara yi mai salamun hiya hatta mafayi ubuna salamu de muhammad man de kilingile bela de don ko wi fama se ho salamu rabbillah ka do ko jurla salamu di masu suina akama chengi ni anta ka kanda do la de don fala wa kalau laga sana ni kan batu ka wakilin ka ba to suka ko sabe la mamu be nuru joli jan ke ron no ka to sa ambe joli janna butura dan karambe alai sakina tu dige pabaka asankara nengana ka talu samanya joli jan dan menina san joli Semoga pelawal asam pelana. Majlis ini bala muduri apla di dalam nenyong. Muduri joli jani kagak akan bisirlah. Ani ni tafsir ada nenyong. Bala ada seorang masabah. Ana Dr. Adam Karambe, Syekh Malik Tarawih. Bawa Qurannya madre. Waktu termana. Sudah Imam Sulaiman mengumpul wafakama agak ada Dr. layak kalau ada kan gua mursyidana ala kan beto insyaallah bawakan tema ayo Jibril mereka kata dili taman sama nanya kepada Allah Subhanahu wa kan sawaba al sala kan ni kella wa kan ni kella ambe mi fo awiye an ji jamina dugawde na faraku biye su lailatul qadr ni su doye an ji da dugawu kella daiman alu foya mu'min raka kelke mina yare we mu dai silaful mu'min du'a ma ere ki kake ala yasalam ba ere le kadala ne ba alamin della farako to abise ka kodla kabla yi kuna duro kwa faranga dugo ke bi dugo ke ti ma ere ta do ka fo wala yi dalin ta la ka fo dugo nyira bi se ka fendla aywa ni dalin ta la ka fo bi se ka fendla ati fendla fona ke abi ti de mana akan dala ana inda zanna abdi hawala kuri kama bi jamana nuna ni hada al-imam nabi na khutba ke nasikira nabi na fa ba khutba de ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba aka ala dili awira kabla kuna ka fuku dugo yin fara abijaba Allahu akbar don ni bishina karamu kaba abi sinsina ka tugo mina ko bishina kwa ka chala abi ki lailatul qadri utmana ira kabla kuna fana ka ko ni bina dugo mu ki shuina fana ni sigile bi ka concentrate ka ala de blenyefe ala kuna bi shabuke أنا عند حسن ظن عبدي به ni ala bla yoro mina bi ma ko dla ka beno le fanaida ni dura ko ina ni siga siga yi atikew ni akli bala bi sugo men be fendo muraja kera Abu Ja'far amba doke العباسي الخليفة العباسي هذا سفيان الثوري كان زاهدا وعابدا وتقيا وورعا سفيان الثوري ماذا تبتك فندو فوني بافا كبانجينا سفيان ايوه سفيان الثوري مودودي ولا من المذاهب البائدة منه كمذهب الجنون ايوه وانقرض كمذهب ودلا هنا ليس بن سعد هو كمذهب الكفر سفيان الثوري يتي دون باباري على دي تبالين
faamaw ka taabolo jugu a b'a critiquer o y'a sɔrɔ jɔn bɛ fanga na don Abu Ja'far al-Mansur Abu Ja'far y'a wolo de la komi a b'a kan ka anw critiquer a k'a dɔn fanga y'a damana fɛn ye i tɛ se ka Ala tanama ko dɔw to yen k'i to fanga na f'i k'o kɛ de a y'a wele k'a b'a kɛ gouverneur k'a b'a kɛ juge ye dugu dɔ kunna a ko n tɛ jɛn n'a ye a ko i diyagoya de bɛ kɛ juge ye a tɛ komi a b'a nɔ ne la yaasa a ka fanga d'a ma de a b'a fɛ k'a lamɔ de a ko n tɛ k'a ye a ko n'i tɛ k'a ye n b'i faga a y'a fɔ a yɛrɛ dɛ ne b'i faga u y'a minɛ a ko k'a kan bila n'Ala sɔnna sini min yɛrɛ bila juge ka minɛ na ka na n bɛna i jɔ ɲɛkɔrɔ o don su de a bolila a ye dugu bila a taara Yamani a bɔra Yamani ka don Maka n'a y'i diya an bɛ to ka kitabu mun fɔ Siyaru A'lami Nubala l'Imam Zahabi i b'a lajɛ a kɔnɔ la karamɔgɔkɛ bɛ to k'a fɔ ɲɛna tuma bɛɛ k'i ka kitabu ɲini k'a kalan kitabu ɲɛnama ba a taara yɛrɛ sɔrɔ Maka Abu Ja'far a y'a ko mɛn wahiji waati don k'a fɔ ko Sufyani Sawri bɛ Maka a fana ko n bɛna na hiji la ni n ka délégation ye a ka garde minnu bɛ yen k'aw ka bere labɛn c'est-à-dire al-khashab jiri labɛn mais karamɔgɔkɛ Sufyani Sawri m'a minɛ k'a genge haramu yɛrɛ de da la k'a kun tigɛ u tɛ yɛrɛ da ni sa a ko ale b'o de kɛ kunnafoni nana di Abu Sufyani Sawri ma k'a fɔ ko Abu Ja'far al-Mansur k'a bɛ nana parce que u ɲɛna Maka ka ban dɛ e bɛ se ka mun kɛ a dalen don Ala la o de kama n'i bɛ Ala dali ka da Ala de la Fudayl tun bɛ a dɔn Fudayl ibn Iyad olu k'i bɛ ci yɛrɛ ɲini a ko ne bɛ haramu de kɔnɔ ci taa yɔrɔ si a ko a surunyana Maka la ci kɛ n'u bɛ jiri labɛn i bɛ nana genge jiri min k'a fɔ a labɛnnen don ka ban a ko ci taa yɔrɔ si a nana wuli k'i ɲɛsin alikaba ma o de la ko Allahumma inni aqsamtu bika an la yadkhula Abu Ja'far al-Mansur Makkah Ala min kali ma ɲini fɛ Abu Ja'far k'a kɛ i ka Ala kama a sen kana don Makkah Allahu akbar a dalen don Ala de la o jinɛmuriya tɛ o e ka da Ala la dɔrɔn ko dɔ bɛ kɛ Abu Ja'far bɛ nana n'a ka so ye so nana surunya Maka la so tora ka panpa ka bin a ye murutila ka Abu Ja'far bɔ ka bin a sara bɛ farafu dɔ kan k'a kun ci seli kɛra ka haramu na Sufyani yɛrɛ selila kan التكبير أبو سفيان الثوري هذا أسلاك الله أكبر دونك أدار على دلا نفرقوا بليلة القدر أنغان جيفا على كان كفعل بسكة قدلا أما سعيد بن جبير من التابعين أما لو كان سعيد بن جبير أني حجاج بن الحجاج بن يوسف الثقفي فنكاكو كراتلي والي العراق ويصرف فانا فنيلندو ako sahilu ma ko mi faga ko nya me ko ke de ba ka ka faga critique sahilu tura bi yele ko ne faga ju kuma fi yele yele ko mo ne be yele ko ne ka yele te fushi ko ta'ajjabtu min jur'atika ala Allah Allahu akbar hilmu Allah laka ibi jafariya mina ala la de ani ala kelme ka munki to chugo mina ne ba ka yawo de la apa ka garbu ma ka mina ka kunti ka bora أيني شنكرما أقول وجهت وجهي إلى الله الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أقول أكاد يبو كورونا نابا فين فرق شنكرما أكاد يبو كورونا ويان يشيروا أقول فأينما تولوا فسمى وجه الله أقول أكاد كنتي تقوم أكاد كنتي فنانا بولا ويان منك كبوا وجهه على الأرض أقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم الأخرى وزواك كنتي ويرد الأباء أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله خذها مني لكي ألقاك بها يوم القيامة فإني فوق أن يشاء الله أبين نافقة مامنا أقول ألا ندلل على كفو مورتي فوق ألا كفو محمد يكتشدين ني كلمة الشهادة فلك أفلن يا جيما من أمبلو الكلمة ما من يفعل الله أكبر يا الله نبغى نفعل ألا تجعل بأسا لهذه الخليفة بعدي والله كان فما فوش ديني فما جوي ما بلي نفعل يقف ويفعل
Hajjaj ibn Yusuf ay klebina ni ke Sa'id ibn Jubair fatuna ko atura nabi sunu wala bi Sa'id bin amma kuya adu wallahi lima qataltani ala jugu munayyin fa na ka bita yoro na Sa'id ba sama ashu atura kayi fida atisra sunu aklebina na sara Allahu akbar utuma nan gadda alala danga bi minani ke chugo mina chenka do ira fana bi minani ke to chula na fara ko an jija lailatul qadr sufa bi tahsin do fote ere mo kalale ni ba aya ni zikru ta ni go zikru ke fi ko zikru ira ikabla yakuna Allahu ghafurun wal ghaffar ghaffar ira korode fi kai ika concentre ka foka tai chenke na ni sara kisama ala bi fendo ke ni ko razak ika concentre ka foka tai ala de mene garsige wala abi fando garsige wo ko na era ta do balo go chugo mina kuma tani mi de go kulu sanfe ala de garsige nga problem go na chugo to ala de anu ba ba karamu ke na la sona ala do ko do ti Allahu akbar na kuma ni anga ala ba tu sigaka anga dala na yu ke do ala ba ka ala ya girana ala da abi ma da Dr. Adam jazakumullahu khairan inshallah ala kan da sawa ma hakaza inshallah donc anye tamasha mun ko lailatul qadr la dan ba o qala al ulama lailatul qadr shu niya sunya na ma isibile ibi gazde kurula niya isira wati dola doro ikuma sisina ka che ginin chirinya kan doro kun ye tamasha ba jira ka ko ngala ko yu tele dina Allahu akbar jinga bu chokolat ne bori chokolat doro alhamdulillah ne mela ko ka kama sai to mela ko diga du golo fa guna mun kama salamun fiya suye kisu sube ka Muhammad man don ka dibula mana tere di mamma o roti to parle adena ko don ka salamun fiya suye kisu sube hatta matla'in fajiri ko ka ta se fajiri wele lima fajiri wela dibula bi kama fa sa al tabala abdul ka ala kan la ko ya malaikatu rabbi arrahim ala kan la ko anaka ana mission bana asoro tempele dire kana kada tibuma mamun kana garjega soro nyinen sa mamun be nulu kana ke bana batoyi demun kana wolo mamun kana sa melket kilo kana baran ke sam program otuma abi bindala ko ma to bela dire bindala ke suina de lailatul qadr su alaka aklima alaka damma alaka ambe ni lailatul qadr كرم صلى الله عليه وسلم هي رب لك كما بلنا كنا فلان من فقال اللهم انك عفو كريم تحب العفو كرا ديا يا امبا عائشة كلامنا امبا با انا دون تو با دون كرا بوا dan abu kan mun pamba Aisyah itu hakili to ne le to kadre duawi ida mo se du wolom la ise na flan mun ni kabo ise sarakati mun ni kabo kana sigite su ngare no ko min fi kon na je ala weni ni se ka fon fe min ke ala kola e ga te abo to la ka be kle ni bi jona ka ba ko da ne ne inshallah ala kan da sa Allah anya ba ta man sa ona ala ka la ban ko ma ala ka da inshallah واتقوا فتنة ala ko ay salam fitnenge لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ma munu ya kun to ya ti dawlu da mama واعلموا أن الله شديد العقاب ya sa ala ka kasara ko dunya de la tusibanna allazina zalamu fitna atida ka ba da mama de imbalan tala naka bi diga bo be so wa'lamu anna allaha shadidul iqab ka da ala ila jaba garanti ki واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض aya ala ko suma kuma mana awi da makulu fitini alla fulana dugoloka تخافون أن يتخطفكم الناس abisara mo kana na awfo وآواكم ala ya awdigi وأيدكم بنصره law samenti ana ka deme ورزقكم من aw الطيبات garje fa salmona لعلكم تشكرون wala sa sagale ala barka da ciwo na يا أيها الذين آمنوا ya ma mun liman yara لا تخونوا الله والرسول akana ala na ka kira jafa وتخونوا أماناتكم akana ka dana ya fana jafa وأنتم تعلمون kasar an ba don ga kwace o tike
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة akado agana bolo na odongi jarabide وأن الله indahu ajrun azim akado ka fasara bo be ala de bolo de يا أيها الذين آمنوا ya mamu ni manera اتقوا الله يجعل لكم فرقانا nasrana alanya ala bidalu bangini farafasya di awma ويكفر عنكم abi chali سيئاتكم galon donga bonya na mama ni sirana ande watakullah wa yu'allimukumullah ni sirana alanya ala di talanti la dunya dondo be ala bade adama de mata alanya sana de kala kana siga wala ti wote bala ala kan da sawabon aha ويكفر عنكم سيئاتكم ala noga jurumu benga boy ويغفر لكم ala bi afa awma wallahu zul fadlil azim ala de saman dia batigi ويمكر بك الذين كفروا ako muhammad mamna mo be ka dabar jugu tigela mamun kafir yara ليثبتوك fu kay seyna muhammad fu ki sabati gabla أو يقتلوك wal mo kifa أو يخرجوك wal mo ki genga bo dugula ويمكرون ويمكر ala الله ko ku ka dabar jugu tige ala fana ba ka dabar tige wallahu khairul makirin dabar tige Allah subhanahu wa ta'ala ma ode alai gimana ngata وإذا تتلى عليهم آياتنا Murah mudur lah, ini mudur ka murah no warawati mina mina so ba yo. Ala kan biasa. Ne ta tani ano de. Nala insyaallah dan to na bergirin da karan de. O jam turu. Ini orang lain sekarang apa mau baru dah baru disebut tiga kita mah. Tak coba solusinya dulu nggak bohong. Betul sih lebih hari itu konan nasi baju itu sama sebantam sababana ala yang kisi. Aku boleh view, usai video ini kalau kamu video, asyik saya gantang kali lagi. Boleh jam guru. Kumpulan kemudur orangnya saya mudur usah kalau lagi gini yo. Ayo. Aywa ane raga muduru ana muduru ba abuna faida dama ne ayina insyaallah ne wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru falyatafaddal mashkuran akan mami di seven nak kita meroden cuma sabantan saban ini. Bab lainnya kok. Baada salatul maghrib. Itu seleko. Bab meroden betakan apa kiri kata. Masa ini bukan mau kayak kan ini sih. Bab kata kumima. Kumala boleh kumpul. Allah. Dia kan semua yang ini berita Allah suruh. Kash itu. Kash itu mana? Dia juga بين المغرب والعشاء لو ناس يقولوا الصعوبة حتى أدروا يقعد يفوزوا عليه بيقولوا تبين يوم بيه يقولوا لا وكوب عليه شو وإذا مكروا أيوة مؤسس المجلس من مجلس يرى سين باي شيخنا الحاج أبو بكر كلبالي بس هذا تري تلا بس هذا تري كالندين دو mana do ay sheikhu barga gine ko sala donc ni aka sheikhu ka zakira do wi kan marale ni majlisu yere bonye kamate ati ko mai do bi ni do bi sanai ta ko mai ko wajiyam kuru ni ibi tamoroden kama sabani tan sabani ni atamoro kelon kele fitirni safo flantela kakati makani iyo jene kabo mogola doni bina akalan tamoro kelon kele na shen kele kabla kerate ko tamoroden kama sabani tan sabata wato idan na nyesiri jugu binko min torande be min bonen ne ba fa kan so no bani ne alate ibiga hamu jira ala la kasrata azikruke ka baut mani tamuru bisi na kama sabantan sabata para pasi tamuru ben kama sabantan saba akelo kileni ni kala la shen kilen ka bla am ko mi ya kama sabantan sabato abike dan mudure nyon so zikru yo wala to kama saba antan saba no da para tuna wikini tamuru bisi ni duja ibati ibo itu la de ben kama makata saraka mabaka ba o banen de go aha
ay fengere mudurula mahallu shahid halibi angada ayayina mudurubina ayayi ule ya tajriba mun ke abuno tajriba nya fanyina warasa an fana bisa ga nafa soro ala ko itu bangda mun bisa ka itu sama ka ko ka ka ko ya Allah mungkin de modo bisa dosa ya so itu di musa ni wato ni itu imbuluda aja wani ni na kara ma ko kike wani ya ko kike imbuluda ka sa ko ka taro lu karam ko ay ni sama Allahu akbar foi mo wa foi te boa foi maru ko sula mamuni ka Allahu akbar nina rabba foi ke mo mawrid ce mudur ko de aywa mudur ko ni gara ado aywa muassis hadha al-majlis ay kera munasaba min abu ko de baba abo futo unuka karamo bi nyonke fi madinati sheikh basara ture rahimahullah mogadore na do bi watu mena ko so problem bade ati bi so a problem bo nyana ko so mogdu kundo ay den tanu ka ko na boto ko na mogdu chena ni chena tan chama chara famo mogdu kundo taru mogdu kundo donc la sa ako boyana ko ju ba hakili willa otumana akasara kata ko modulu no me basara ture rahimahullah donc min ke odo ko de ni muta ko ya ga bla ka min ke de ni wa izyam kuru bi kallazina kafaru to ya ka banka kamaro bonin to ina foi ma wala ila yom donc akabu yemi islamo an fana kan yara na fana wa akaza inshallah ambo de foma digi sulaya muduri de foma digi sulaya kana doro yi kunja ka kan do fani majlisu inaya am anga majlisu sibin tunto yete mama ma di kan fo ya idan ta kan min na bin alake ina ibn antonia iye kan min korbo idamala ikano registra mama ya ikuna fana ambo de fo bere ko go surum be ta boganda ya ide ala kan be sababa bismillah aywa era ga muduri kanala muduri ere apa bismillah hiya kama kana aywa muduru pakaso الله في ليلة واحدة رأيت ماذا؟ العدو ya isa donc mimma diraka ba'zi min al-mujarrabat muduru pakaso ala fana yarmi bi sanadihi ila ustazihi min sanadun kelen abuka sanadun min ila al-mudir ko gala daw ila min ka kuba ale fana yi min ke fana jabu Allah minhum atala ka fil manam kulluhum kullu jami'an barako kelen do donc kali ada kementan kelela ada data ayat begitu wa izyam kurbikal ladzina kafaru katabla wallahu khairul makirin ayat teklo ile mudur ko ako ni dikunye munye islamo kana tanyebo jo sona fe wal masoma do fe wal madoma do fe kati ko foye da qur'ana fi fa sai za doka al-amru tasa wa idza tasa doka Allah hakili to ala donc atakunde ni ka fayda islam ma an yara ka saka doka yara ni majlisin lage yulluha ni majlisin famba ala inda se kalande sanura kalande madrasa karamo jamanan karamo baw majlis commerçant baw wadu kala baw majlis su fami ni de bukan mulu
wala muru kan salnu nun tawa salnu nun de muru yo nete وإذا تتلى عليهم آياتنا kuna sizuna baba nun to ko bitan na si doni mu koy wala ga be sawa وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك وامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم farakuru ka bɔ sankuru la k'anw bɛɛ halaki nka mɔgɔ dɔw nalolen don n'adamadenw k'a bɛ se nin na hali bi ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔw la n'o kɔni bɛna amara de la k'olu b'a la i n'a kana gɛlɛya bɛ mɔgɔ dɔw la hali ale ye dusukunnabana de k'a ka furakɛ ni k'i bɛ se ko la mɔgɔ dɔw bɛ hali bi k'a fɔ k'i ko mɔgɔ bila koyi ayi ni bɛ se ko la ne yɛrɛ n kana si ha i kana si cogo di a ko n'a bɛ se ko la k'i mɔgɔ bila mais i kana si a tɛ nalama yɛrɛ ya. فقد قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدينا إليك أن كان لك تعلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يوشعون يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ويجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون وللذين كفروا ينتهوا يغفر لهم يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الجهاد ماضي إلى قيام الساعة جاري بجوفه جاري بكونتيني في لا كونتينيتي جاري بجاري جاري في بلي فإن انتهوا على قبل من أن يعدم لسا إن الله بما يعملون بصير إذا كتاد الإسلام دغول كتاد الإسلام دغول فقط كسلامه فقط دغول كوي جهادي نابنا دو دغولا أبا تفجر كسي نفجر سيرا أبا لغي ناي مسيري ولا كام دغولا بوّب فيه الإمام البخاري باب يحكم الدماء بالأذان البخاري كون dugu bɛɛ joli bi kana ni misiri wele kan n'aw donna dugu la fajiri sera a ye misiri wele kan mɛn o dugu kɛlɛli kɛra o ma haramu o b'a jira ko silamɛ dugu a bɛ taa dugu wɛrɛ la julu kufaro julu ye kufaro ye yɔrɔ min misiri bɛ se ka wele yen wa ni ɲinɛna ni ala ye hada al-aqlu ya abaku wala ba so julli bi yoro mi seri bi wele yele dugu dugu ali ko jala mala la ti fele kay tenturi yo mo dugu de hani bi kasili
Ani tenturi ba muri kyau. Abu ku chala marala ya. وإن تولوا Ni yang bladon ka se bla marala to rabe. Ba e ku dugu kelente dugu fulate ba dugu do mo tiseli. Ati tai. Ala ta be sawa. وإن تولوا Fa inta wala na ya godo. فاعلموا أن الله مولاكم Ata da ala ya au bi sibai. نعم المولى Wa ونعم ni'mal النصير ni'mal maula. Bisi yoro ne mana no alai ala ka kan tigi. Wa ni'man nasir ke ma ban ne mana no alai.